Abanyasudani mu isoko ry'imboga i Khartoum rwagati bishimiye amasezerano hagati y'abasirikari n'abayoboye abigaragambya asaba inzibacyuho ya gisivili. Polisi ivuga ko abantu 10 bapfuye nyuma y'uko ikamyo ya lisansi igonze izindi modoka mu muhanda igashya ikiyamburwa mu burengerazuba bwa Uganda. Intumwa mu nama ya ONU ku bireba inyamaswa n'ibibera mu ishyamba ibera i Geneve mu Busuwisi yarayitoye umwanzuro uca ibikorwa byo gukura abana b'inzovu mu buzima bwazo busanzwe zijyanwa mu bigo by'inyamaswa no gukoreshwa mu kwinezereza. Abimukira bari bafite ubwoba bwinshi basimbukiye mu mazi ku nkombe za Mediterane bava mu bwato bw'ubutabazi bwa Espagne bwashakishaga icyambu gitekanye. Abakuru b'ibihugu 11 b'Afrika bari mu nama ya 39 y'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika i Dar es Salaam muri Tanzania.